Ja sam dječko od svih ostalih, bez jednog prijatelja. Niko me ne voli. Ima da vodim razvojnički život. Drugo mi ništa ne ostaje. Tome, šta ti bi? I tad se Tom poveri svom vjernom prijatelju. I mene muči 100 nevolja. Tome, otisnimo se u svijet. Na 3 milje ispod Petrograda, gdje je reka Mississippi široka nešto jače od 1 milje, nalazi se dugačka, uska, šumovita ada sa plitkim peščanim sprutom. Tome, da idemo tamo? Može, ali prvo da nađemo Haka. Brzo, eno ga Hak! Bili, Hače, da se otisneš sa nama u svijet? Bih. Raziđimo se, pa se u ponoć na istom ovom mjestu nađimo. Nakradite se hrane i ponesite odjeće koliko imate. Na najmračniji, najtajanstveniji način, kako dolikuje pravim razbojnicima. Ko ide? Tom Sawyer, crni osvetnik španjolske pučine. Kazujte ko ste vi. Huck Finn, crvena ruka i Joe Harper, trepet morski. Sad, kazujte šifru. Krv. Hoj, samo prema vetru. Razumem, kapitane. Čvrsto. Pravac. Držimo, kapetane. Potez na desno. Razumem, kapitane. Kojim jedrima plovimo? Plavnim, vršnim i letnima, kapetane. Diži gornja. 6 smesta na prednju katarku. Samo življe, momci, življe. Razumem, kapitane. Napokon smo stigli. Postavite šatore.